Mema akwaba emfa umbraga nsem TVGH so wofre me Addo searching. Hey! Kanye Ghana for mo papa ya oda me topi. Ye friend no Mr. Frankling Cudjoe. Na ono no ye president ma Imani Ghana, a civil society organization e wo Ghana. Na papa we minima dia na Akuffo Addo ene na busuanfo de ye no. Ompe omasem. Emre bi ebeto dwa sana na Akuffo Addo enya cancer. Frankling Cudjoe ni nkofo betena kroma be strena na Akuffo Addo so enya cancer ena prostate cancer. Oni falisofosu kwachi ebe stre papa yi wo kroma papa. Ancha ena na santi bedi atuo. Oyare kakra emi adi ni tu kwan. Hwensama Frankling Cudjoe ekotro on Facebook wall. He was mocking Nana Santi bedi atuo. Enye se bibia nti o oyare. Nana Santi bedi atuo yare. Ena Frankling Cudjoe mocking no. Ena me ne mo kasai. Abeto je se Frankling Cudjoe oyare Parkinson disease. Na adia ya wo ho ni se Parkinson disease na ye wa eni anu aduro. Eya aduro ne ye de besoso wa no saa kopem so bewu afi wiase. Na saa aduro no soso ne bo adin papa. Na saa yare ni bi ena abo Frankling Cudjoe. Eti na nsa mo be ha ni video bi a o kasa e wo TV so na oye no ho style bi a me pese me bo sa video no wa ha efise yare ye fansere. You see, sickness and death are things no one should ever mock another over, because as humans we have no absolute control over them. No matter how rich, powerful and careful you think you are, they can happen to anyone. Nti wey amama borrow na Akuffo Addo wise bia okaye. O say we are all in the hands of the Almighty. Nti yare yemfansere owuo yemfansere. Nti sa wote sa wonua bi yare a empaye na wobebo e de acho Nyankopon se boni a wonua na ye bia Nyankopon fa ne boni nche no na onyini mfiri oha a okomunum. Na yemfa metena social media emesre se wonua yare ana se obi yare na oba bewu. Tina na Akuffo Addo se obo mpa se obenyina che na ma wo mo amubo na wuto omo mo ka so wanya cancer, wanya prostate cancer. Na Akuffo Addo num wi obewu ntam na obewu ajame na obeye ni na no. Na Akuffo Addo se obo mpa se omu nyina ebenyini abenya ni mfie ni bi. Na omahu se apomudin wo hoyi yemfa ensre yaba mpa se Onyankopon ono ankasa beboa ya ofa Frankling Cudjoe na odi ne boni ache no na yare oyare no Onyankopon na ne oyaresafo na onfa ne boni nche no na onsa ne yare na ne ho nto ne biem na mfa nkoye adansidie. Namaste. But this Kennedy flag bearer ye hu bi we MPP, ye hu bi we NDC, ye hu bi we any political party. About 1 year koto enye obi a na bepe Bawumia, enye obi a na bepe Kennedy, enye obi a na bepe Dubuahen, enye obi a na bepe Kufuor, enye obi a na bepe Akuffo Addo, ebi bepe bibi foforo. Nanso mante da se one year ne president Kufuor eko election omu lusu ye begina baabi te se na Addo no mo beka se me na se ye de me ba na me na nanka me fata na de na manfa me amenti no me nko metete mo me say party no chale ye de nia me bi di agro, ye de nia me bi di agro. Me say President Kufuor oni enkrofo bi na call say yankoto omoso aba mante da say any of the aspirants here omni President Kufuor call any koka say me kwabena kunadu o se Kofi kunadu se mo MPP for ma anya dia me pa ma me a party no me nkometre metre na mese no mante bi da. Ya papa Akuffo Addo oni nkrofo bibire ne ko stand there 3 times.
they are on panel Basimatime ho. And I'm a boy. Nanso one teda. Say obi jina simpie so ka say. Me say anya me no. Me boa bro. Me say all the fortunes of the party. Mantibida. Professor Mills of NDC, blessed memory. Only Akuffo bebre ne jina for primaries no. Nanso mantida say one more ni omuko jina here we NDC mu ka say sama amfami amana mo the Professor Mills ko dia megu NDC be say NDC. Yantibida. Until I see both sides of the aisle. This is the first time where yenya obi or person yeto ne swaba. Nanso party na or person yeto ne swaba no wo ya kromfo. This is the first time I hear kotwaba. Na obi say yentwaba mano. Nanso oni bi papa bi akafa party no say yentwaba mano no. Nyansen nim. Me akwesi apia metie bibi sa no nyansen nim mame eya bro ne beye na yebi no. Now Dr. Baumia this time I will move back. Doctor, you see you and your professional team this time muje baya mu ewo maya ono ope Christopher Ukai Bible Isaiah 45 verse 13 na ohini bi owo Persia and then Persia ye friend of Iran na ohini bi wo Persia sa ohini no ye friend of King Cyrus omoka say King Cyrus no na onye Jew ni but nyame eyi no say onko yi Israel for every kwansoko enfo onko Israel enfo si onko ewo Israel na nyame etimi yi King Cyrus a onye Jew ni say onko di Israel for enima nyame ono so betimi eyi Dr. Mahmoud Bawumia say be president ewo Bidi me wo gidie ewo nyame mo nyame de obetimi eyi obia ono ope edi kan ewo maya ono ope Christopher Ukai Bible Isaiah 45 verse 13 Ekase na ohini bi owo Persia and then Persia ye friend of Iran na ohini bi wo Persia Sao no your friend of King Cyrus. Omoka say King Cyrus no na onye Jew ni but nyame eyi no say onko yi Israel for every kwansoko enfo onko Israel enfo si onko ewo Israel na nyame etimi yi King Cyrus a onye Jew ni say onko di Israel for enima nyame ono so betimi eyi Dr. Mahmoud Bawumia say be president ewo Ghana say oti papa we e kasa kekekra na o ya na ahwato say oti o say a Christopher ewo quotation bi afi ma hu se na ya no mu na so mba afi wa hu di nti am ka se e title na e different wa hu se wa quote quotation na wo kan and Muslims the same quotation no wa so kan by the nti a o use say a Christopher no one o mu na ahia e wa so dem ho nti o say yeso ko Roma do the Romans do e say wo ye casa de makasa nti woduru Kristo mu no eso odo ni die ni ahobrase ni ma o se Kristofo mo na mo ka asem bi sisi nisi nyame timi fa obi bia and it is true obia ba bi en da so ni no o nyame hire ho no nyam enye onye emotional nye afre no obi nyama di I get the money I get the money I'm a fucker I get the money emedi di atem at an time we see no do attempt papa if you see a static campaign
ye di na ti mum ne ye kekensem fo chenkrofo ba se man we pa be bie na no ebe yi ne sia biasa akasetia ono ebia ne ono a ensida na de entia baba we ka sa asem we ni one sister can say or Nick Kennedy no na to cinema for say asofo so won pe Muslim Christo for so won pe Muslim asofo so won pe masorefo na so won pe say the Muslim ni ba dia the Muslim ni ba dia, and you can see how he respond to them with that insult. They attack him, insult him, and Obama Monte abe and sound smart, gentler, no insult, but wow, tear. You can see the Jimmy. Yes. So I shall know. Omoka semuna no obeya no ba kope. Ba anu yi no obeyi ba ko no. On ni watam. On kan bibia. Wo sabe bu a no wa wo ya kan ni no asan bu be. Uwi anu ayi dimifo. Baby was say I empanifo akanfo ene bu o mbe say abo a woni bia no nyame ne pra no. Ene wa quote Bible quotation. Asan dey attach. E kire wo say baby a nyame timi to nsa fra obi. If say obi enso obi nya nipa nsi obi because Bible say nyame eso bo nipa se ne su ne se so. It is say we ye esrimuni say we ye wan wani ni no. Se kan nyame se nipa we na mpese nyame hwa akoma mu onhwe ni so ohwe akoma mu enti nyame hu say Dr. Mahmoud ba o me na wakoma pa enti obeyi ndina ba whether you like it or not. Mo peno mo ko shepo o so nti ase a to gya to pum na hye no o hye ni wia no aba se me ama ko shepo wi nti mpese mbedi ade you see makasa saa ma friend in so ta point na wode wo en se de wakan so yenim yie se nyame so bebua ama Dr. Mahmoud Bawumia ba be president asem na awreho se wuti se do ka asem na you can feel say bia but it's very emotional. Very, very emotional. And sometimes the way I am treating Papa we pa. Or the mom 1 second. I mean more video be. Or me more video. Audio. Na munti asemu akran Japan. And crop for catch about me here. Munti. Say uye MPP nyema pa. The way they try to come see me money na munti. Because me interested about that boy. But mpese obiya fase mu wi kitwe bi me play ni audio na yi wa sum na tie nsam a oka acheba mu and omu wi a sesem wi me ma no kan chekele di da ene ye ne provoke ye ne so mo ntia be ken kwasem no but tie o de muntie ken Japan me bono wa TV nyabotre ma me pacha wa mo was so mutimi na mesrem a just seconds pe na obi antie okwan a kan Japan en na gitafo e de Ghana say politics akuduro ade a omo de politics akudu. It was very dangerous, very, very, very dangerous. Tie muntie man prison kusasi kumpokwa muntie ye friend bi pinima ne guguru na yekoyiwa ne kusasi fo bebrebe wei abeto abetia ye biem eboa ati na mu yada kusasi fo bebrebe wei yenkoyiwu no mu se beto abetia ye all the zongos kusasi fo ho enei otufa kasema wie mo se mo mpre o kremo Zakaria mo se mo mpre otufa kasema wie o wose wo mpre wo nko fose mo mpre yenkoyu na kusachi fo beto abenti MPP fo biem mpre e kan kwa kire wo e tie fa nko biem ko pe ba bi na tra we don't need you kono ko so bu